Biyag Di Tao. Part 36, compilation ting kay mga ganita. Ngamsakbay na welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kaya titayin tayo nga ruden denggan, dagiti agsasaruno apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Hildaw, anak, inyagan kayo itinatangkin prutas. Ay na, nagado a prutas dito syudad. Makagata nga kiti prutas kan natin dito Ay, presko anateng dagito, yan ako. Ken awan spray na. Ala, umunag kayon. Nagrugit pa'y matabag asako nga imot yo. Nadalos na ito yan ako. Namansyahan lang. Okay, nangan kayon. Naibostin na po, nalpas kamin anangan. Agluto ako no saanan. Ay, uray saan na yung kapi aklatan. Makamukay nga ron. Agluto kayo ti dano mapagkapeyo, tanay. Alda ko ko ag. Lola, kumusta kayon ngay? Namiss kayon. Arakopan kayo man? Ay! Ay, naapo kaya kailiw kamutan. Ang karigatak ti agbiyahe. Tapdo makita ka laing apaw. Agyaman ang tapi masyar kayo, Lola. Kanayon mo't ngamin abisi ni Daddy. Iso adi kami makapaspasyar di probinsya. Kaya't ko ti agawit ti Chay, awan kaduak. Di nakpalubusan ni Daddy no may saak ng agbiyahe. Ala, sana bale. Habang kabailak pa'y ti agbiyahe, ikarigatak. Tapno masarungkaran kayaw. Di kay pa'y nga ron agaw awid, Lola, ha? Agpasyar tayo inton awan klasik. Ay, unlat taa, apaw. Sana balay, taad da nang ibilina kadagiti dingwin ko ijabalay. Isuda pa ilaang ti makaamaw. Uray, makalawas ko dito'y balayaw ta, kaya't ko nga iliwan da kayaw, apaw. Miles, ayabang ni Lola mo, tang merienda tayon. Naluto kon ti merienda tayo. Ala, umay kayon, Lola. Agay ayaban ni Mami. Nagluto ngamin iti merienda tayo. Umay kayon. Apay, kano ti awid yun anang? Di kay pa'y agawid na ya. Saan pa'y anak kaw? Iliwag pa'y ti apo kaw. Ang klase ni Miles, di na masangot ti makiiniliw ka na kayo. Umadaling ti examen da. Masapol nga grebyo, tanay. Kaya ta bumaba ti grades na. Ay, kastaya. Ay, jak amaw nga eksamin dagayam. Uy, examen da. Ipamay sana ti agrevyo. Sige nga raw. Agawid ak inton bigat. Masapa akton. Agpasentro a kita. Makisabay kayo. Tay tulod kayo di terminal ti bus. Ah, Narigat ti lugan no bigat. Tani, weekend manan. May mayat no itan ti panagbiyahe yo. sige nga raw. Mabiit laeng. Tagrubuatak nga raw da anak kaw. Unay kamutan, Hildo. Apay ngay pinagbiyahem ni nanang itay malam. Inton bigat ko man Jak manusam ti kinaangdod na. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaumon. Inamday jay ngam kasta ti bagbagam. Katagpay sumat. Nagangdod nga oray agdigos. Takasano, di nan sa ngamin tarimaanan ti agsabon. Ay na, sana nasaya ti kasta pa nagsasaum iti inam. Amom siyak ti masaksaktan iti kasta nga ibagbagam. Di ka kadimasyan iti inam? Kat idi ubingak. Naasyan nga ron kanya kalaman. Ha? Imbatinak iti kabsat na. Kat simurot iti may kadwang asawa na. Pinanawan dak. Lakay. Tinapalabas kat napalabasan. Di mo sang kalagip. Di ka kumagpaidagal iti nasaam ang napalabas mo. Nagbabawyan mo't ni nanang ti amin. Saan ka di? Wan, ngam ado arigat ni napasarak iti sidong ti ulitag ko anang ibatyan na kanyak. Naparigat ak iti trabaho kan kabil. Tana ulpit ti kabsat na anang parakkel kanyak. Nala, lipata mo dagita. Tinapatag. Napagadal na kati ulitag mo nga orekas kasano. Kat addan na pinta sa trabaho mi ita. Wala ngam ado arigat ko iti kalabas. Sakbay anagunod ko ti arapaap ko.
Katalaga akas taa. No anyaman tinagbasulan ti inamkan ka, pakawanam. Di ka kumagimula iti sakit tinakam. Kandi mo gurguraan ti inam. Basol day ta iti namarswa. May sa day ta kadag iti bilin ti Diyos. Honor your father. Aday ta ka manan mari. Kasabaan nak manin. Makaringreng kan. Hildo, Ala, maturong takit din. Rabiin. Nagdapaman piling. Ijayan ka anak mo manan? Ay, wine manong istaw. Napan ko man sinarungkaran, ida. Tanabayag, adida nagawawid mo ngamin dito'y probinsya. Lapan ka manan nagdawat iti kwarta. Kanayudem samet ten ti mapan lumawat iti kwarta ka ni Hildo. Ah, Isun sabat ngawan may itid na kanyak taon unaam adaw dawatan. nay, ay saan ka ba guys? Diyak agdaw dawat iti kwarta ni Hildaw, ta mabainak. Rumang laeng agbain ka piling. Dahil di basit ni Hildaw, imbatim kanyak. Siyak, tidimbakkelan na. No saan agapo kanyak? Saan anak kaadal jay anak mau? No saan agapo kanyak? Saan kumaanapintas ti panagbiag ni Hildaw? Ba nagapagyamyamanakin ka, kabagays. Nga may hindi mo binaybayan ti anak ko. Wala. Isano mabalin? Di na kung unaan nga agdawat iti kwarta ka ni Hildaw. Talay, di na pa'y nasubadan ti ado arigrigat ko kenkwana. Adaak, tao mayak dumawat iti kwartam Hildaw. Talay, gumatang akmanan iti agas tao. Manumanan ti dawatin nyo aya, angkal. Lay, mapilpilitan kan sabat amang tad iti kwarta kanyak. Ipagam ano maditinakam mo? Laglagi pa ano saan agapo kanyak? Saan ka anak kaadal? Mano, ti kasapulan nyo a kwarta, angkal. Tukay lang, hindi nabati a kwarta. Apay ngay, nayuna ba? 5K ti kasapulak. Awan mat nga rod, angkal. Diyak pa'y ngamin nagswil daw. Hala. Iyang mo ti 2K, ta sumarunon taw, ta 3K. Kanaw ti iswildam, ta agsubliak tumanag. Inton umay alawas, angkal. Itad mo, sabot ngamin iji inam ti swildam. Padaya na itultulong di inam kan ka, idagad anal ka, kitawan man. Diyak init kanina nang iti kwarta, angkal. Rumbeng laeng, taawan mo't inyam ambag na, idagad anal ka. Dahil ta kumaati, panuluta Hildaw. Adan ornong ta Hildo. Apay norogyan tan tagi patakder iti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Nagdakkel nga min ti abang tayo dito apartment. At dapay pangusarak iti ornong tabakit. Pag negosyo takit di pa, tapno umado. Anya ngay a negosyo. Agbay an selak iti second hand alugan. Anya, amom ayatag kita itilugan. Kaya't ko asawan, amom timang kilati si tilugan no dadadaal na wan awan? Amok matiyag maneho. Wan, amom tagmaneho. Ngam di mo amo timang kilati si tilugan. Kasanon no makatumpong kay ti dadadaal na. Saan? Negatibon tumot namin di pampanunutan. Basta siyak ti makaamo. Hello, Uncle. Hello, kanakan. Nakaawag ka ba? Apay. Amangan na damo yung alako alugan di talugar tayo. Ibagayo kanyak, tagatangan tayo. Sa tayo ito ilako mat iti sa balay. Ha? Ay katun Basta nabingay ko Wen, Uncle. Basta tayo kondisyon alugan ti kita nyo. Bayat na ita negosyom kanakan. Sige. Tanong adna amaw, ibagak adagusken ka. Alang arod, angkal. Pakaamuandak to. Ay, mabitlaan. Nagsuldo kan. Umayak ni tata, umay ko alaan, tay kurang mo kanyak. Ha? Kwa. Nadelay ti sweldo mi, angkal. Agteksak tulatan. I-text ko no adan. Sige, bye.
napintas mo day nagatang walugan lakay. Natawarak iti husto na ita bakit. Ilakok iti nangingina. Kat adang arod pang ilakwam. Ado ti buyer. Basta may post iti social media. Naisagana kong tebado mamang opisina, Hildo. Ingkagdigusan Jak sumrek ita, Mari. Ha? Apay nga eh. Anda pa panak. Isabat ko tilakok alugan. Ada yung amin ti pagkapon na. Sayang da dyan o jak sabtan. Sapay sure buyer da dyan. Anya? Kat nagpakada kay di opisina yo. Agteksak tulaptan no madamdama. Ibagak nga da emergency. Naimbag nga oras mo, anak ko. Ada awit ko a prutas kenat natin. Pabigla-bigla matiyo umayo nanan. Anyat gagarayo aya. Awan pa'y kwartak. Ay, sana kwarta ti gagarak, anak ko. Umayak umilew. Ngala, sumrek kayon. Agam na ikatan nyo dahil nakarugurug ita sapatos yaw. Ay, uwain, anak ko. Kumusta kayong lola? Imbag man may kayo. Kailiw kayo manan. Uwin uray siyak, apok. Kailiw kayo mutain. Isunghaing kagumaak manayin tinagbiyahe. Di kay pa agaw-awid lola Tayin tayo agpasyar na awan klasik. Ado ti tarakan ni Lola medyo balay na. Di na mabali na panawan na gijay ti mapayag. Ha? Ay, uwain, apok. Agsubli ak tumanay numaminsan. O niya, agawid kayo mula ita nanang. Tapno amok no ipalugan kayo ti taksi. Ay, uray masapa ak ton nubigat, anak ko. Irar mo itong arodan tayo may sakod son, Miles. Ta maturog ni Lolam dito sa alas. Agkayda kami na ijisilid ko, daddy. Anya? Agsukat kayo itong arod nanang. At pagsukatan niya, ngayon nalayaw. Naawan, pabuluda mo, Miles. When, daddy? Ingkamot kasarita ni nanang Isungarod nga imay tao may umiliw. Ngam di mo mat kasarita. Ay nasikan, no kayat mo. Busy ak nagbirbirok iti customer dito cellphone ko. Manipod ng negosyo ka. Naitalatan cellphone tayan ti atensyon mo, Hildo. Kat talaga akasta ta negosyo nga ron. Di ka pa yan sumsumrak iti trabahom. Adun tilangan mo. Jak sumrekan, ag-resign akon. Tay pamaysak ti panagbayan sell ko itilugan. Dakdakkel ti kita dita. Anya? Sayang di trabaho Nagrigat tagsapul iti trabaho itan. Sana bale, tamay mayat ti kita iti negosyo. Kas makita mo, nag-triple turnong ta. Rumarta man na masapay ton bigat. Taad na mapan ko alaan na lugan. Gatangik da jay, tay lakok manan itinangin nina. Agbiyahe ak ita, Jenny. Mapanak ijayan da insan mo ahil daw. Ala, tatang. Anya man ti aramidan nyo, Giant. Inkay man agdawat iti kwartan. Ay di kay nagbain. Kat no awan itin na, pilitak aya. Di kay lagbabay na mapan agdawdawat iti kwarta. Apay ino sa lagapukan niya, nakaadal ayan ihil daw. Tatang, at adumutla at irigat na ng paadal iti bagbagi na ngimda kayo. Agulimag ka, no awan mayat ngay bagam Jenny. Mala, mapanakaw. Tanay, ang mga noon na anak manan ni antay mamapanagdawat iti kwarta iti kasinsin mau. Lay, anda kamat gayam dito'y kabagays. Ay, awan nga ruden naunaan na kaon. Ha? Naunaan nga. Adi mawat iti kwarta ni Hildo Manaw, tintinnakin ka. Ay na, sana day tatigagarak titoy. Umayak la umililiw kadakwada. Ay, ada kayo manangkal. Ay, uwan ta naibos man ti kwarta kaon ka anakan. No kaya tiyo, sumurot kayo kanyak, tada papanan tayo. Ada mapantay kita nalugan. No may lakok na jay, ikan kayo to itibingay yo. Basta ko yung gandak. Ay, kauwan Jak sumsumra ka iti trabaho.
Iso, di kayon mangnamnama iti maswildok ijay, Uncle. May mayat kita kiti panagbabay ansel ko iti lugan. Ha? Kasta aya? Malangaron, kuyugan ka kaanakan. Naglakamat ti panang tanda iti na iti alukan ng hildaw. Kat napintas ba? Wano, ruar na laan, tinapintas. Napintas sa amin, Uncle. Amoy matan ti kinalain kong agtawar. Tinawarak iti husto. Okay, agawin ta nga rodan. Ay, wana. Ala, yawid tayong tilugan na ginatang ko. Numalakok itinangin na rito. Ay, sos, tsamba, Uncle. Aniyamot na itidalan dito ay. Permi asang at itay. Sa ita, permi man na pasalaw. Wan nga ro ta. Ha, ay, sos, awan pininuto yung lugan, Uncle. Ah, apa yay? Ay, sus! Uncle, may itong partayon. Sabay ko mata makala sa titipagad na tatang kan insan Hildo. Wan nga ro, Jenny. Agkararag tayo. Asapay lang kumatay spalan ni Apo dang agpadpada. Hildo? Ay na po, agyaman anak, tanakapuot ka Hildo anak ko. Ha? Ayan ko. Kan, apa yan nagsipngat? Ah, Awan silaw. Rabi ka di. ay, anak ko haya. Lading ito nga iba ka. Agam, saan ka na makakita anak ko? Kanya. Apay. Naapektaran na giti matam. Gapo iti pan nakaidong partilugan ngayon manehom. Kanya. Apay nga eh. Tsaka iti agbali na bulsak. Tagainap ko malang na ito eh. Kan. Apay, tsak may karaw ti may sangay imak. Anak ko, awanan ti may saga imam. Naipit ka nung amin itilugan. Saan? Tsak kaya tayo ti mapasamag. Sana mapalinti kastoy. Anak ko, aya. Tatang, agsimpa kayo, tapakanin kayo. Suwan kayo, tatang. Apa nga yakas ko tinagpampanaga kanak ko. Ay, nagalasan titsura ti rupak. Urayin tatang. Tinapatag na ispal kayon. Ang babawi akasimurot ka na hilaw. Ayam naladawan sa amin. Doon sa kumanapan na di balay na. Saan ko man napasamak ni ngastikan niyak. Kapoy ti kinarupat kwarsak. Di pasubo ako. Aston, ala, nasaya at mo't ta naamiri siya dayta. Agpaimpag kayo, tatang. Mari, di na ko may suksukat iti sa bali. Di na sinsinaan. Ore, kastuyan tinagpampanagak. Jack maaramid dagita nga ibagbagam lakay. Isu na lang tamasapol amang gadak. Tani, saan kan ang makatrabaho? Isu asyak ti manggad. Pasensya kan, Mari. Jak nagayatan ti kasti anak banagak. Wan, amok dayta. Basta ti makunak, kat palubusan na kagtrabaho. Tapno da pagbiag tayo. Alawanan. Basta di naksinsinaan Pangasim. Ang mga numaumakan kanyak at sumapol kan iti pangisukatam kanyak. Jack maaramid dayta kunakmat. Isu apang nga asim. Di na kumamot pagpanunutan iti dakas. Nanang, da kayon ti pangitalkak ka ni Hildo tani. No Jack aggunay, awan pagbiag mi. Awan pagadal ni Miles nga apo ko yo. Anyat kat mo asawain palasang ko. Aga brodak nanang, kat asikaswan nyo pa'y laang ni Hildo. Pasensya kayon Awam mo't sa bali apang italkakken ko ana.
Uray yawit yu pa'y langit yu probinsya ni Hildo. Kan ag-transfer ijayan ni Miles. Da ijayan nga ag-eskwela. Ay, alawan anak ko. Awan problema dita. Ay, anusam nga ro ti manggid balasang ko. Pasensyakan. Kasjay mutin tinagbanagan ti anak ko. Saaday na makatrabaho. Iso kapilitan asikan ti manggid. Nanang, ayan niyo. Nanang, Apay aya anak ko. Madapating utok iti kusina. Apay, ada ka sa pulam. nanang, umasidag kayo man tarakupan kayo. Nanang, Ay, anak ko. pakawanan na ko mananang. Dakil tinagpasulak ka na kayo. Ay, awan basol mo kanyak, anak ko. Anta nanang, ato, kinadurman kayo ti kalabas. Idi sa anak payakas to'y. Kasalasaan nga ina ti pangibilbilanga ka na kayo. Itala amiris ko. Sana rumbang tinararamit ko iti kalabas. Pakawanan da ko mananang. Ay, Naalala, bye-bye amon dayta. Awan kanyak dagijay anak ko. Patpatkin ka unay nga anak ko. Isu nga inaw-awat ko amin dagita. Adumot la tinagkurkuranakin ka iti kalabais anak ko. Isu nga ita, sulitak amin dagita nga nagkurangakin ka iti kalabais. Pangasiyo, di da ko mapamparawan nanang. Patpatgan kayo. Patpatgan kamit anak ko. Aging gat si bibiyagak at daak iti sibay mo amang tulong ken ka. Agyaman ako na nanang ko. Respetuam ti dadakkel mo ket ipateg mo ida, akas iti panang ipatagdamat kan ka nga anak da. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti gaya mo nakabsat yu Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina kada kayo amin. Biyag. Ti tao. Anya ti aramidom dito'y masakupak si ka Agustina. Apay, umapal ka day kadagiti nabubunas, arubuat dagiti mulak anatay. Ay, saan mo't ama nang? Mayatanak lang nga mang buybuya ka dagiti mulam. Barang kastan tumot ati kinapintas tibo nga dagiti mulam eh. Barang makarana tayo itinangina presyo manang. Ay na, di kan sumanao. Malalala. Umadayo kan ditoy. Tamangan kit din umang purus kapay kadagiti bunga ti mulak. Anya, ay, saan mo't manang? Kunak tumat ngamin asaan kan ama panidya kataltalunan ni manang mo. Anya nga ita, pinabainan na kamanen. Ay, wan nga rod lakay. Agbabawi aka na panijay. Kayat ngamin ni nanang agin nasidag kami nga agkabsat. Di na kayat nga adadimi pagkinaawatan. Ngamnimot ngamin manang ami ti mga aramid iti banag adiyo pagkinkin na awatan. Ay, wan nga rod Iso asyaklatan tagpakpakumbaba lakay. Nala, santa na pagsaritaan day ta banag. Tikit di pagsayatan dagiti mulat at ipanunutan ta. Sapay lang ko mga ron. Tamairanay tinapinta sa presyo into nagapit tayo. Tapno makabayad tamutin kadagiti utang ta nagmula. Day tamat lang ti karkararag ko, lakay. May pada ko maan napipintas ti bunga dagiti mula ta. Akas ka dagiti bunga dagiti mula ni manang ami. Wan nga ron. Di ka madanagan. Asikas wag ana imbag dagiti mula ta. Agtinulong ta, lakay.
Tapno da pang matrikula dagiti duwang anak ta. Agyaman nak, kaputa na saya at kang asawa. Ay na, pasablugan nakman ako nakon. Agtimpla ka man kititi kapik bakit. Di mo lako na. Ah? Talaga naglaing ni bagat ko ah. Amumlat tanon niya tiket ko no kastoy amal pasti pandangan. Nasaya ta si marungkar ka dito'y balay. Ami, anak ko. Imayak na ang taitid ko to'y abastuyo. Apay, kasla day bagayo. Ay, kaya't kalaang nga palagipan. May papaniti kabsat mo, anak ko. Na, tanya ka di ba nang maipapan ka ni Agustina? Awan mo't madingar aramidagkan ko na ah. Amok, nadagsen ti daram ken kwa na anak ko. Kasano? Ket sipod kaubing mi. Iswa ka na yun tinasaya at itimatang nyo. Nga awan pay mo't aramidag ang nasayaat. Kanayo na dagiti kamalik ti makitkita nyo. Saan mat anak ko? Kaya't kulaeng agbalin ka na sayaat. Isu nga isursuro da kay ti rumbeng aramidem. Pangaasim, di mo kumagurguraan ti kabsat mo. Tasan ang nasayaat ti kasta. Da kayong tumutlaang tagtinulong. Nang runa inton awan akon. Tanya kumamot nga iti maitulong day jay marigrigat kanya. Ay na di mo sawan ti kasta. Di mo kumatagibas sitan unay ti kabsat mo ah. Laglagi pumakabsat mon tulatan ni Agustina. Nga urean niya pa'y ti mapaspasama. Ay apo na nang amok day ta. No apay ngamin nga isupay tinapalin na kabsat ko. Naragrag sakak pa'y kuma. No sa bali langan tinagbalin na kabsat ko nanang. Ame. Noel, kabagis! Dumagas ka pa'y man dito'y balay. Apay ka di mo nang imili. Papanam kabagis. Mapanag iti pantarma nang. Agaladak ka no ijay. Tapno maprotektaran dagiti na imula ang mais kanda dumapay. Bilin ni Ami. Ay, kasta aya. Wan manang. Inakitan. Tapno san una ang napudot ti darang tinit. Ay, katuwan na aading ko. Ang asino tinagpamulakan ka? Ni Ame, wano ni Agustina. Ni Ami manang. Pinamulaan na amin. Anya, ang nagsarita da nga ta iti adi na. Apay ngay apatiti ko ti adi na kat pinamulaan na. Jak amo akas tagayam. Ti kuna na ngamin kat kukuha na laing ti dagayo ija pantar. Anya! Ay, impakat man nga tan ni Ame ti jak kayat nga ugali na. Tinasaya, kasaritam laing ti anak mo manang. Larigat no agawan na ti kabsat na, idin to tagpadadamot nga anak mo. Wan nga rod, ay talaga akasaritak to ni Ame maipapaniti day tabanag. Sige nga ron manang, mapanakon, tapno sa anak mo na maladaw. Sige ading ko, aganad ka iti ipapan mo ijay nang runak at bumalasiw ka pa iti karayan. Agyaman anak manang. Adto ti kapiyo nanang, agkapi kayo kabayatan ti panagin ni storya tayo. Agyaman anak ko. Anya ti gagarayo, nakasapsapang mimalatiw kayo diti balay. Ama mo kayo nanang, saan dak nga umay danunan diti balay no saan napatag ti gagarayo. Ay kwa, umay ko kumadamagan. No nagsarita kayo kan ni manang mo may papaniti dagayo ije pantar. Ni, saan mo't nanang? Ngam plano kamulaan day jay iti kamote kan mais. Sigurado ngamin anapintas ti maimula ijay. Tapanaratan day jay apasit ti daga. Ay, kasaritam ti kabsat mo may papan iti day jay. Inton sumarunon asamer ti panagmulam ijay. Ha? Ngam, apay? Sayang mo't ano sana mamulaan ita. Awan pagmulaan nyo anak ko. Gaputa pinamulaan amin ni manang mo ti dagayo ije pantar. Anya? Ay, una yan ni manang. Talaga di nakikabkabilangan na kapsat na. Gapuy ti kasdingar aramidan na. Bye-bye aman ako. Tasyakto ti makisarita kan ko ana. Jak kayat nga griri kayo manan nga kabsat. Saan na nanang? Bye-byean yun. Ano saklaangan ti basi tatalon mi?
Amok nga minasaan nga agpaabak ti kabsat ko. Kat amang ano da kayo kit di mo ti agrikyar. Hangam saan mabalin ti kas jengar aramidan ti kabsat mo. Masapul nga agsarita kami kan ni ame. Apay nga da kayo dito'y pantar, nanang. Di mo't nalaka kayo na mabambanog no kas di nga adayo ti pagnain nyo. Kayat ko lang amin napunken no pudno a pinamulaam amin na pasetoy dagatayo dito'y pantar. Diyo kilibak, nanang. Ngam, anya kumaita. Itid kunto ati bingayo iti paset para kada kayo. Sana kasta ti kayat ko amanggaganken ka anak ko. Anya nga rin ti kayat yung ay bagak, nanang. Ame, biningay ko iti talo apaset dayto adaga. Apay a pinamulaam amin. Ayan nga rod itatimulaan ti kabsat mo ngay. Kung naktupay kat, nanang. Dayjay manen nga Agustina tidakdakamatin nyo. Ang tapno ibagak kada kayo, nanang. Pinamulaak amin apaset to'y pantar. Gaputa sayang no mabakante. Saan damot laang as asikaswan? Tas sadot da nga gasawa? Kasano kumaama si kaso da kat pinaaladam meten. Nanang, Agpanunot ka man iti nasaya at anak ko. Saan ka kumang agbalin nga naagom? Nang runa iti mismo akabsat mo. Agustina! Ni, si kamat gaya manang. Naimbag man tayo may kaditi balay? Itaman pay? Ya! Manang, apeng agtungpa ka ngay. Anyat basol ko kan ka. Di ka naging diyaan mo! Sip-sip ka! Hala, diyak mo tayo bagbaga manang. Anya ka din tayo sasawam. Sipod ka, ubing ta! Sika na kanayon tinasaya at kadatatang kananang. Aging gaita nga adan bukod ta a pamilya. Sikalat ta ti bida kan ni nanang. Kan aging ga iti maudi nga angas day di tatang. Sikalat ta ti bida. Sikalat ta tinasayaat. Idinto ta syak. Kanayon na dakesak. Ala, sana pud no dayta manang. Atap mo lang dayta. Gaputa sarado ti puso kan panunot mo. Agpadat ang ipatpatag dagiti dadakkel ta. Sana pud no dayta. Sikalaang ti kay-kayat kan ipang pangruna da. Kuma, saan lang nga na sika tinagbali na kabsat ko? Ala, saan kumamatakas na tibagbaga mamanang? Agpinatagta kuma, tadudwata nga agkabsat. Tanusyak talaga patpatgan kakabsat ko manang. Dura amin nga ibagbagan? Style mo man? Bakay, at iti danom, uminom ka. Agyaman na, Karnel. Ala, gusto tayo na panagsangsangit mo. Amang ano dumikarti sigod a sakit mo. Kakaisuna ang nabayag asan adimikdi ka. Unay mat nga minan ti kabsat ko. Kasi gayam ka o nagtigura na kanya. Dudwa kami nga agkabsat ngam kagurgura na kaya madyak amo ti gapuna. Bakit? Nalawag ti ko na ni manang ami. Agim-imon kan ka. Kaputasigon kan ko na. Napatpatag ka kadagiti dadakkel yung iso. Ngam sana pud no dayta. Atap na lang dayjay. Ngam kitdi agpada kami nga impatagdanan ng kantatang. Wala. Bye-bye amon. Basta pa kita amlat tayo tinasayaat. Nugurat ipariknanakin ka. Parikna amlat tayo iti ayat. Di mo tutupan di kabsat mo. Ikararagam kit di. Tapno malawlawagan ti panunot na. Anya tar aramidam dito'y talon ami kaanakan. Adda ka di masapul mo? Namandara kung dagiti agmulmulay ti pagay. Nangyagmatan ni iseng akatulong mo iti meriendami. Uncle Noel, dakasak ka di lang unay. Ne, anya ka din dito nga ibagbagam kanakan. Kailimon sa matan dagiti agamam anapan nagbakasyon iyay syudad. Uncle, No kumangamin ta simurot kamat, di nag-enjoy kamat kuma. Sana puro trabaho lang ti sangsangwam.
Ikamot ti panawon ti bagim, kan ti pamilya maa. Ngam, dakes ka di ti ugalik, Uncle. Ibagak ti pudno. Gamsapay la ko ma, tadi nakagura balasan ko. Sige, Uncle. Amom kanakan. Nasaya at kakada kami amin. Malaksid lang iti kakaisuna akabsat mo. Ha? Day tatipod no balasan ko. Nakasaysaya at kakada kami. Ngam saan iti mismo akabsat mo. Uncle Noel. Iswati makunak, ipatag mo met aja kapsat mo. Ag pinatag kayo. Di mo gurguraan. Taawan sa bali nga agbinadang no saan ada kayo nga agkapsat. Saan anasaya at timang gurgura iti kapsat? Ami kaanakan. Naimbag man ta na panunot mo pa iti mangsarungkar kanya kanak ko. Talaga nga minadyakon makapag na iti adayo. Jak pa din nakitkita di kabsat mo. Ay, pasensya kayo, nanang. Makumi-kumak ngamin. Gaputa madama ti panagapit mi kadagiti bunga ti mais kan bagas ti kamuti di pantar. Masapul ngamin ang maapit dagiti daduma. Tamangan no matangkenanen dagi jay. Apay, anya ti marikrik nayo aya. Masakit kayo kadi. Ipan kayo di ospital. Gagangay nga tan iti bakit akas kanyak kumapsutan. Ame, mabalin ka di nga ayabam ti kabsat mo. Kayat ko makita. Kayat kayo makasarita. Dayta ka ti madi kada kayo, nanang. Siyak ti adda. Ngam nila ta Agustina ti awagan nyo. San lang nga rudin nga umay sumarungkar. Ngam isulat tamat ti sapsapulin nyo. Nasayatan ka dito'y balay ni nanang manang amin. Ah, Kaya't kayo makasarita to Tanya ko mga iti bagam kanyak si ka, Arnel. Nanang, manang ami. Sana nakasarsarungkar dito'y na Agustina. Gaputan na idalitan. Anya, apay! Anyat makagapo! Dimmi karmanin ti sikot asakit na iti puso nanang. Anya! Ano, di anak ko aya. Ang amapay ngay talangay pa ka mo, barok. Pasensya kayo nanang. Ay, Di na kayo't ngagdanag kayo. Siyak lang tinagdesisyon nga ipakaamok kada kayo ti kasasaad na ita. Marik na kami. Amang ano sa arin nga agbayag ta sawak. Gaputa dimmi karmanin ti sikot asakit na iti puso. ay na, di anak ko aya. Nakakaasimat. ayan ka din ni Agustina, bayaw. Aday di ospital, ipag. Aday tatasawak nanang. Manang ami. Nakaturok. Diyos ko, nagadun ang nakakapat ken kwa na nga aparato. Nakakutkot tong matanti kabsat mo, anak ko. Ay na nakakaasimat. Nanang. Nanang, Nanang, manang ami, apay nga da kayo dito Bakit? Pasensyakan. Ngam karbang nga damot ang maamuhan ti kasasaad mo. Arnel, saan ko man ang masapol nga impakaamom? pangaasimading ko. Agpaimbag ka. Ipagpagapumla ko man iti pamilyam. Ay na, anak ko aya. Pangaasim, lumaban ka para kada kami amang ipatpatagkan ka. Ipatpatag na ka unay, anak ko. Anya ti pampanunutam ame. Apay ama ikulkulang ka. Nagunag ti pampanunutam. Nanang,
Ado ba nagtinamiris ko, iti pan nakakitak itay, iti lang ati kapsat ko. Anak ko, Kinagurak ti kapsat ko, iti kalabas nanang. Pinagimunak namin. Ang amita, maamiris ko, ti bindot ko. di mo ko mapagimunan ti kabsat mo. Tagpada kayo nga ipatpatagmi iti daydi amayong. Uwin nanang, maamiris ko itan. Nga iso nga inas asikaso yu unay idi ti kapsat ko. Tadagayam sakit na. Tsak amo nanang. Ay, wen. Sigod na sakit na dahin chay. Ngam di mila imbagbagakan ka anak ko. Iso pasensya kamot no saan mi ana ibagakan ka dayta. Uwin nanang, maawatak dayta. Mabali na mapukaw tayo ti kapsat ko. Iti anyaman nga oras. Kapoy ti kasjay alangana. Milagro ti kasapulan tayo nanang. Magnamnama aklat ta, ami. Sa anak asumuko. Kayat ko pa'y makadenay tinapaod ti kapsat mo. Uray siyak, nanang. Kaya't ko pa yung makaden na ti kapsat ko. Nagadudag iti nagkurangag ken kuana. Sana ka nagbali na nasaya at agapsat ken kuana, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Tulungan nak agkararag para iti kapsat mo. Awan imposible iti Diyos, ami anak ko. When, nanang. Sa nagapunta na pigsa ka manen, kat kanayo ng meten ti umay dito'y talon. Amang no makapadakas iti salon at mo, no kanayon ka mabannog. Ay namanang, ad-adang agsakitak nagigyanak lang iti balay. Kan may sa anak mo't nga agbannog unay. Intulod ko laang ti balon ni Arnel apangaldawan na. Ading ko. Kung naglano-sanda ka na makadana, gapo iti sakit mo. Nasayata talaga ti Diyos manang. Pinapigsanak manen. Kan saan lang nga dito ti parabor na kanyak. Nagkapyata pa yan nga agkabsat. Ay na, uwan ading ko. Kat rombeng nga agpinatagta. Gaputa dudwa talaang kat nga ron nga agkabsat. Agrambak tayaw gapo iti panagimbagan ti kabsat mo, ame. Wala nang katamuyo, nakaragrag sakak. Naglagan gayam tirik na, no awan ti gurguraan. Wen anak ko, katagyaman akmet, tanagbalbaliw kan. Wala nang tarumbeng laeng nga ipatig ko ti kabsat ko. Linipat konti kinaagom iti panunot ko. Nanang, manang ami. Umay kayon tamangan tayon. Naidasaran dagiti taraon. Wala din ko. Ala nanang, umay kayon. Sige, intayong arudan. Pukawan ti kinaagom iti puso ken panunot, gaputawan na pintas nga itdanday ta iti biyag ti tao. Alaga gayam ditan ti nagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo, biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Ma'am Wendy, mabalin ka di tagsweldo? Agawit ang kami di dyan lugar mi. Tayo nakikan italawans tinak. Sure, Sir Gary. Kat ka, ano nga rot nga iti sublim? Inton bigat matlaang, ma'am. Sige, mabit lang nga rot Gary, Alaik ti sweldom. Ay, si kamo gayam Gary, anak ko.
Ay nasaya at nagawid ka. Aday padamag ko kin ka anak ko. Ha? Anya day tanan, Malala, sumrag ka pa'y. Ay amaw. Ada sa balay amang sarsarong ka rin dyan ubyam. Sino nanan? Ay, hindi ka amaw. Ang madamo lugan na. Napinta sa lugan. Kan madlaw ang inginain. Anya? Ang mga nam amuna lang, wano kabagyanda. Madamo na kang ngagak na agar-aram ka no day di alalaki kan ni Elisa. Anya? Gagangay na anana. Tabalasang kangarod ni Elisa. Kan napintas. Iso nga adutag kursunada kan kwa na. Ang adakan na nubyo na. Rebeng na, sana nga agawat iti agaram kan kwa na. Dakkel ti pa nagtalag ko kay ni Elisa nanang. Patsyak adinak to isukat day jay. Gary, nagawid ka matgayam? Wen Elisa, takailiw ka man na makita. Anyan? Nagkita talay din na minsan nga aldaw. Kailiw ka nga rod manan. Noon pa palam, rumwarta. Hinta mga ni Tiruang. Uray iti turo-turo lang. Sige. Sikati makaam mo, Gary. Man ka ni Lisa. Itimot latan cellphone mo ti ayan ti matang mo. Asino ti kachat mo? Ay, pasensya kan, Gary, Ay, chat nga min ti gayam ko. Dandan ni akon malpasamangan. Ngam di ka pa'y nakarugi. Sige. Mga anak matan, Gary. Ay, adaman entay lugan ti bang sarsarong kar kan ni Elisa di taparaangan da. Ay, ti lalaki. Nagadaw ti indisaag na. Dada. Anyang nga taday jay. Makan mo ti daduma. Dapay nakabigao. Wan. Makan sa ti daduma. Nagadaw nakarkar daw nga indisaag na. Nanang! Tatang! Umay kayo! Tulungan tayo ni Edmond namang ibabang kadagiti sangkot na. Ay, dyan ni Elisa. Tulungan nandiy lalaki. Dana. Apay gaya kas jay. Kasta unay mo, ita panang welcome na. Iti dayta nga gar-aram kinkwa na. Nya nga iti kaya ta sa wunday ta. Adda nga tama, panaggusto na. Iti dayta alalaki. Ay, Mari Belen, umay kanto di tabalay intun malam tamang rabi tayaw. Apay, anya to kasyon, Mari Pilang. Birthday nila kay. Kakaisuna nga danang sponsor iti birthday na. Umay kanto Sige, Mari. Numayak to. Naimbang man, danang sponsor iti kasangay ni pare. When Maray, inisponsoran tayo agar-aram kin ni Elisa. Ay, sige Maray, tayo nakpawisan nagiti na dumakakaro ba? Na. Apay ngay, akas chay da Mari Pilang. Amuda mat nga gayan ayat dagiti anak me. Apay, kasla pag-aayat damay apasang bayan da dya lalaki di tabalay da. Ganda. Supayan tinaggastaws para iti panagkasangay ni Pari Karnaw. Na. Aniya ti kaya ta sa wunday jay. Hello, nanang. Nakaawag kayo, mate? Anak ko! Kano ka nga gawin? Jack mo, nanang. Apay ka di. Ay kwa! Kanayon gaminan nga umayjay at dalugan na nga gararam ka ni Elisa.
Kanayo na makita tilugan na nakaparada iti paraangan da. Anya? Kanayon pa yan, ti okasyon iti balay da. Kaya lalagay iti agas-gas taos. Anya? Anak ko na kanakaw. Nasaysayaat no kasaritam jay nubiam. Damagam, no apayakas jay ti trato na iti day jay lalagay. Kanayon da gamin nga kuyog gamapan iti store. Anya? Sige, agawid ak numalam na lang. Why, nanakaw? Umay ka! Ay, nasaya at nagawid ka, Gary. Wen, takailiw ka manan. Kan awisan ka, tayin tamanan mga nitirwa. Ay, saanan? Ay, naumak nga minan amang mga itituro-turo. Ha? Pasensya kan ha. Ngam ada ngamin mangiliblibre kanya kitikla sa restaurant. Kanayon ang mangi shopping kanya. Sino ngay dahita? Pasensya ka na. Mudyak may paida kita. Tamo mat, nakura payak lang. Basit lang ti sweldo kiti trabaho. No, okay lang. Maawatan ka, Gary. Kat, ada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya dahita, Eliza? Di ka kaya tapang namnamaan ni ti awan. Iso lipatan na kon, Gary. Di kan ay-ayatan. Anya? Eliza? Di ka kumamatagsaw iti kasta. Diyak kaya't ti marabak iti kasta. Saan ka arabrabakan? Pudno ti bagbagak, Gary. Eliza, anya ti nagbasulak. Pakawanan nak na da nagbasulan ken nagkurangakin ka. Awan basol mo. Siyak siguro tayan ti problema. Ngamin, nagbaw-ingak iti sa bali a lalaki. Anya? Sorry, Gary ha. Ngam, inaklon kon ti agar-aram kanyak. Gapo ka ti tabak lang dahi ti alalaki. Idinto tas siyak nakurapay lang. Masapol nga agpraktikalak, Gary. Narigat ti panagbiag. Uwan, aklunak. May sa ti kinabak nang naanangayatak kan kwa na. Sorry. Ngam, di mo maipaiti sapsapulak. Kayat ko ti guminawa. Kayat ko ayaon nagiti dadakkel ko itirigat. Iso maawatan na kuma. Tamom no kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo di ti lugar tayo. Saan? Diyak kaya't ngagsinata. Pangasim, Elisa. Ay, ayatin ka. Diyak ka pa ilan numapukaw ka iti biyag ko. Maasi ka kumamot kanya ko. Ay, di nakarakupan, Gary. Ala, pumanaw ka na. Kat maudin da ito ayo umay mo dito balay. Elisa! Gary, agsangsangit ka kadi? Saan, ma'am? Medyo agpanatahak lang. Hindi ka naglibak. Apay, anyat pagsangsangitam. Ada ka di problema? Tinasayaat. Isartag mo pala ang tilugan. Wan, ma'am. Apay, Gary, anyat problema. Ibagam ko ma, tapno matulungan ka. Sininaanak tinubyak. Mamuendi. Nakurapayak lang amin. Isu nga insukat na kiti baknang. Anya? Ala-ala, hustanan, Gary. Di ka unay agladingit. Nalabit, saan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Laglagi pong kumakanayon, nga amin ang mapukaw at dalat ta kasukat na. Pasensya ka, ma'am. May ramraman ka niti problema. Awan anyaman na. Mawatan ka, Gary. Ngamin, nagdalanak mo, titikas ta. Napatasak mo, ti mapaspasaram ita.
Iso nga amok tirik na ti mapanawan wenno may sukat. Malala, isadag mo laeng dito'y abagak ti panagsangit mo, Gary. Bareng maalay ayan, tirik na. Mare Belen, umay kanto no kasarda Elisa agkasardan itinobyo na. Ha? Inton umay alawas ti kasarda, Mare. Aya, Masapa kanto atap no may matangam ti sibubukol a seremonya. wud mare. Ay, sige nga Rod, panawan kan ta dapay gatanga kay J-Star. Ay, talaga nga awan rik na dagita tao. Kaslawan anyaman na lang kadakwada ti panangisina ni Lisa iti anak ko. Ay, anya nga raw. Nakurapay laeng mutpiman jay anak ko. Kaasimot ni Garay. Insukat ta iti baknag. Ay! Sapay ko ma. Tama kay liw-liwag ang dagaws jay anak ko. Masansana na marabyan kayo kinigari asumang patwende. Papapalan niyo. Kwa. Adadadarayan mi nga okasyon, papa. Diya mo no nagbidutak iti daytoy. Ngam, adda mapalpaliw ko iha. Papa? Kasla nasingad kayo launay iti driver tayo. Ha? Apay, papa. No, kas pangarigan lang. Di yu ka di kayat. No, agbalin kami anasingad ken ni Gary. Diretsa na Wendy. Adda ka din nagkinawatan niyo ken ni Gary? Kwa. Sapay kumata saan kayo nga agungat, papa? Sapay kumata mawatan da. Adda ken awan lang ti sungbati sa ludsod ko, Wendy. Di ka nagpalpalikaw pa'y. Uwan, papa. Agayan ayat kami ka ni Gary. Anya, sigurado ka? Agayat ka iti may sa a family driver. Awan makita ka da kasi ti dayta, papa. Saan atubang ti estado ti panagbiag ni? Akin ninayat kami adwa. Sa bagay mo't kiti Ngamne, kita Di ka pa'y laagtar-tarasudos. Tingi-tingi malayang bag-trick naman ako. Tapunawan to ti pagbabawyam. Tanarigat ti mailawaan. Laglagi pam. Linukudakan iti naminsan. Nasingpat ni Gary, papa. Patsak adin to alilawan kan pagladingitan. Diyak ni namnama akayatem tikas kanyak. Amay salaan ako rapay, Ma'am Wendy. Di na ko nawagan iti ma'am. Taagayan na yatan, Gary. Mabambay na ken ka, Wendy. Nagbak nang ka ngamin. Itintuntas sa akin, nagkurapay lang. Saan nga umdas dayta apang ibasaran itinapudno apanagayat, Gary? Basta, kasken ka ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tamo, di na to alilawen. Ikarik Wendy. Ag may masaka lang ayatag aging gatong palbiyak ko. Di kanto pulos paldaangan. Aramidag amin apagayatam. Ay ayatan ka, Wendy. Ay ayaten ka mo, Gary. Itatagasawatan ken amumot ti pasikot-sikot dagiti dadduma a negosyo. Italigkon ti dadduma ken kagari. Ngamin, diyak kabailan no si syaklaeng ang mga sikaso kadagijay. Nakapsut mo't ngaminan ni papa. Ta adun ti rikrik nain na itibagin ha. Agyaman ak nagtalag kay di kabala, Wendy. Wen, amok akabailam ti ipaaramid ko ken ka. Agtalag ako na ken ka, Gary.
Nagluom tayo driver. Kasero. Ag-overtake latan nga ora damasawat na. Nay maglagi tinta nagminorak. Kundi overtake. Ngam agsagdang matlagayam iti asidang. Agsagdang man iti batog na. Kita mo't ba iti panagmanmanehom? Tama ka disgrasya ka? Ha? Ne, si kamot gayam day tagari. Ha? Elisa? Pasensya ka niti pa nag-overtake ko, Gary. Mabit lang tatumsagak, Elisa. Napintas tilugan mo, Gary. Napimpintas silugan mo Regalo ti asawa kanyak. Naimbagman ta nakalugan kay ti kasta. Regalo mo asawa kanya, Elisa. No kasta? Nangasawa kan? Wen, Elisa. Okay. Bak nang ngarud mo ti inasawam, Gary. Sigo da bus ko tinagbalin nga asawa. Kat, adan anak yo? Awan pa Siga. Awampay. Jak man na mo, no, pwede ka maadaan iti anak. Tinasayat, intag merienda. Nawan pa panam. Ha? Awan mo't kidi. Sige. Mapantan, Elisa. Kinapudno na, Gary. Ure ka sa no ti aramidak. Jak maisurong ayatan tinaki asawaak. Ha? Jak ilibak. Si kalat tatilinaon ti puso kan panunot ko. Kwarta lang ti kinayat ko iti asawak. Elisa. Si ka, Gary. Aklo ng tagpaiso. Ayayatan nakpay lang aging ka ita. Saan ka di? Sumungbat ka, Gary. Ayayatan nakpay. Saan ka di? Kaya't mo tamapantag beer house? Please, patganak ko ma. Di na ko mapaayan iti awis ko kan ka. Sige. Ngam, santa ko mga agpakarabi unay ha. Apay, mabutang kay iti asawam? Andar na ka ti asawam? Ha? Saan? Itanya gapo. Sige. Mapantangarot iti pangawisam kanyak. Rabiin. Ngapapay karta ka pala dito isalas iha. Di ka kadipay maturog. Or-uray ni Gary, Papa. Ha? Ne? Napanad na? Rabiin na? Kuna na nga dasarakan na atao, ngam awan mo din. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Madanagan na karod, Papa. Anya? Awakan mo't no nalubat lang. Wano saan? Awan signal iti lugar nga yan na. Sapay la kumatakas tangag paiso, Papa. Gary, agriin kan. Aldawan. Apa di nakrinya nga dagos? Apay, mabutang kay iti asawam? Nusyak, awan kabutang ko. Elisa. Ay ayatan ka, Gary. Agin inayat ta adwa. Ituloy ta ti relasyon ta. Ay ayatan nak, saan ka di? Jakilibak. Saan na po na siti panagayat ko kan ka? Kat nakaragrag sakak. Tanagsarak tamanan. Agyaman nak. Inaklon mo matlangan tipod no ariknam. Ilimad ta ti relasyon ta. Di ta sinsinaan na kita asawa ta. Tano aramidan ta ti kasta. Agsubli ti kinarikat ti panagbiag ta. Sige. Sikat ti makaam mo, Elisa. Wendy, rumuarak bit. Adalamapan ko sabto na kliyente. Anya? Kliyente? Rabrabiin. Isula ka nung amin tiwaya na, Wendy. Mabitag laeng.
I miss you, Gary. Kuma, si ka na kanayon ti kaduak. Ti kadandanak. Uray siya nga, Rodelisa. May kawak magtan no saan ka kadwa. Sika ka na yung tisap sa pulag. Agpada ta, Gary. Saan tang hagawid ita, ha? Intun bigatan ti panagawid ta. Tsak manan makontak ti cellphone ni Gary. Tunggal rumwar. Sana nga text. Sabali at talagan ti marikriknak. At dan sakit di sabaling ar-aramidin ti asawak. Sabay kumata nagbidutak laeng iti atap ko. Sorry, Wendy. Nalubatak. Diyak makatext keng ka. Inton sumaro no, di karumwar no saan ana full charge ti cellphone mo, okay? Okay, sorry manen. Sige, tagdi ko sakbihit. Tagiddantan arumwar no madamdama. Nabati na ti cellphone na iti lamiseta. Kita manupod no analobat. Ah? Ni, saan mo talobat? Ha? Ada umawag. Pari Eli tinagan ti umawawag. I-accept ko. Ngamtsak agsasao. Hello, Gary, sweetheart. Nalipatam ti wallet mo iti hotel ang nagturukan ta. Ha? Ngam inalakon. Alaan tulangan kanya magkita tamanan. Sakiti awanan pa. Hello, sweetheart. Mangmangagnak ka di. Hello? Dagiti awanan pa. Talaga. Jaksitangin ti asawa ka. Aramid kitin ti rumpeng. Dayjay tilugan ti asawak, sir. Isu ti nakaparada iti dayta a hotel. Da kayon ti makaammo kadakwada. Diyak kayat ti maluklok. Isu anasaysaya atin ti kastoy a mapasamak. Wendy, pangasim, di na ko may pabalod. Maasi ka kanya. Kasta ti rumbeng iti manangalilaw akasken kagari. Awanan ka iti ba? Wendy. Sige, tumpanag lang. Basta'y sanod mo kumantidarum mo kontra kanya. Pakawanan na ko, ma. Agbalbaliw ako. Diyan ako ulitin tinaramig ko. Saanan? Nasaysaya atan ti panagtali ng edmo dito'y pagpaludan. Ta ikarum tinagbasulam. Ay na, anyan ti kasto nagtungtong palam, anak ko. Nanang, diyak kaya ti mabalod. Awanan ti maaramidam. Nagdarom nagita asawa yung kanigaray. Apay nga minanaaramid mo ti kasjay. Nagmayat lang arodon ti biyag mo iti sidong ti asawam. Nailaw anak nanang. Nagpaituraya kiti panagayat ko kanigari. Diyak pinanunot ti ibunga ti naramid ko. Ngala, pag nakmamday ta. Kat sapay kumata mapakawan na kan tumutlaang di asawam. Alaga gayem, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti gayem yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos dagngina, kada tayo amin. Biyag, di tao. Ay na, Manang Loida, nasaya at mata nagbakasyon kaan. Kailiw da kan kahit. Kimutong ka ah. Ay na, kasano ajak kumutong ke narikat ti trabaho ijay abroad. Ken kanayon ti puyat. Ken agday-dayetak. Taadun ti maiparit amakan kanyak.
Sana bali akimutong ka, tado umutan ti kwartam. Adu pa yan ti sanikwam. Bunga tinagbambannog ak ijay abroad ti adu atawen. Un nga rod manang, nagagat ka nga main. Di mo pa'y nasangon tinakiasawa, agapo iti katatrabahom. Wen nga rod. Ang mo kila dayta. Urag bakbakit kan abalasa nga ta, da kami mo kakabsat mo. Ken adda dagiti kakaanakam. Di da ka baybayan, manang. Ay, saan pa'y muki di anala daw ti amin, Fred? Ah, anyat kayat mo asaway. Mabalin pa ya makiasawa ak no kayat ko. Ay, sanan. Mga ala kala iti sakit ti ulom. Apo iti ko nam adapay mang seryoso iti kasken ka nga adan edad na. Awanon. Iso asanan. Ta sigurado ati sanikwam lang ti kaya tendaken ka manang. Awan ti mang seryoso ken ka. Ay na, thank you kadagiti pasalubong mo kada kami, Manang Loida. Ay na, nagustuhan nila kay ko ti sapatos na. Kanure dagiti kakanakam. Nakayatan da dagiti intad mo kadakwada, Manang. Ay, awan anyaman na, Remy. Akat, kumustan ti panagadal dagiti anak mo? Ay na, mayat Kanayon ko nga ron nga ibaga saya atin datag eskwela. Tadda ka pa'y amang tulong kadakwada. Di mo nakagraduaran tay inauna nga anak mo. Ay, uwan Manang, adan trabaho na. Nasaya at nga ron no kasta. Tangay adan trabaho na. Ay kay supay lati mang tulong kadagiti kakabsat na atan eh. Diya ko nagsubli ijay abroad. Ha? Bumakita kon, nabannog akon ngagtrab-trabaho. Aginanaak meten. Ay, kwa, basit mo nga minti sweldo jay ka anak ka, Manang. Sana bale, tadamot tay dua abay kirim. Kan tay minimart mo. At dapat tay pwestom itinatnatan kan pruta si sentro. Matulungan pa'y mo siguro dagiti kakaanak ka, ma? Amo mata marigrigat kami laang, Manang. Makipurpurdiya kami laang. Naimbaglakan ka atag suswerte ka. Nalukay asumang bay ti kwartaken ka. Naamo ti kwartaken ka, Manang. Ay, sana pa nagimot. Ading ko di kay kumamangnam na malatan iti maitid ko kada kayo. Tanay, masapul met ayor nungak ti panagbakit ko. Nang nangrunakat ni awan asawa ken anak ko. Sana problema day Manang. At dadag iti kakaanak ka mamang taripaton to ken ka inton bumakit ka. Saan da ka matabaybayan? Kanayon ko nga ibaga day ta kadakwada. Remy? Iso apang asim ka di amanang ko. Di ka umamang tultulong kada kami. Nang runa dagiti kakaanak kam. Umayak man, mana. Sumrik ka, Fred. Ay, agyan manak-manak ah. Ay na. Umay ka. Pao, agbayad nga minan iti tuition pidi ka anak am. Kinay, si Kamuel namnamaan mi ang makatulong kada kami. Sa nabalay ta, umadanin ti panaggraduar na. Pasensya ka na, tanay. Awan makukwarta mi ngamin, manang. Awan pakipordiyaan. Awan pakipurdiyaan wenno masadot ka ngagtrabaho, Fred. Ha? Sanaga po, tanagagat jay asawam ngagtrabaho, kat sumadot ka meten. Apay, di ka maasya ni jay asawam. Nagkutong, gapo iti katratrabaho na. Ken sanaga po, tasyak timang tultulong iti anak mo nga agadal, kat ipanamnama mo't aminin kanyak, Fred. Nangruna kat dya ko nagsubli jay abroad, Fred. Agforgud akon. Tasi kaswe kon dagiti business ko dito eh. Ano sa mon, manang? Taumadanin ti panagturpos dya ka anakam. Ay, sana ka na imot. Amom dayta, Fred. Ngam narigat mo't ano ka na yun amang namnama ka kanyak. Agtrabaho ka? Di ka agpatay-patay ading ka. Kasi ka ti lalaki. Sika kumati ad-adang agtrabaho. Saan kat? Ani bakit mo? No kasta, saan pa'y nga amo dagiti kakabsat mo ti maipapan ka data? Saan pa'y Eric? Ang ibagak tumatlaan. Kasano no, di da kaya't amakinobyo ka. Sapay adayong ubingak ng sika. Kaya't dak nga taaparakan ka. Saan nga isuda ti agdesisyon para iti dayta? Siyak, Eric.
Isu adi ka madanagan. Siyak ti makaammo ka dagiti kakabsat ko. Awan pakibiyangan da kanyak. Tabiyag ko da ito eh. Dinagaskan manong Fred, tagkuyog ta na mapanidya balay ni Manang Loida. Rumwara ko man, nga madakamutan. Ay kaya mapantang harudan. Anya nga tatibaga ni Manang, apay papayaban na ta. Apa di na imbagakan kaya. Ada ka no yung amuna ka data. Ni, awan mo yung bagbaga na. Asino ka nungay Manong? Diyan mo, di na imbaga. Iso mapantan. Tapno makita tati ibagbaga na atao. Nasaya at tada kayon, Fred, Remy. Inayaban kayo. Takayat ko ayam amo ni Eric Anobio. Ah, Ha? naimbang nga oras yo, Manang. Manong. Eh, nobyo. Apay, adaya nobyo Manang. Ni Eric nga rod. Nabayagan nga agayan ayat kami. Nasuruken ang makatawan. Ket sapay ko maawat yun ni Eric nga agbalin abayaw yo. Plano mi nga minon tigkalaysa. Anya. Ay, Manang. Di ka agdardara sudos ang makiasawa. Tanay, adayo nga ubing to inubyom. Masiguradong marod, adi na kan tulukwan. Nasingpot ni Eric, Fred. Di nan tumaaramid ti kasta kanyak. Mabalin akasarita da ka, asaan ang nakasango to inubyom, Manang? At dala ibagamikan ka. Manang Loida, saan na masapol ang makiasawa ka tabakit kan? Dandani ka nagsenyor. Wenmat ngamin Manang. Amangan magladingit kan tulaang. Ta sigurado nga isukat na katinubyom. Tani, adayo nga ubing ngam si kaday dya lalaki. Nuararigan kasla anak mon. Di yu kumamot pagpanunutan iti dakes tinobyok, Remy. Tanasimput ni Eric. Di yu kumamot kedngan ti tao, di yu unay am mo ti ugali na. Ay ayaten nak tinobyo. Tilasan ni ko ang tikinayat da dya lalaki kun ka, Manang. Imposible nga agayat da jay itikas kun ka? Ay. Sinamkit din, Manang, tanasa papay. No di yu kayat ni Eric, para kanyak ay katsan laeng. Ngam di da kumamot lapdan iti kayat kong aramiden. Ay ayatek ni Eric. Ay ayaten nakmet. Agin inayat kami. Kat awan makalapid kada kami iti anyaman na plano mi. Napatag ka kada kami Manang. Isoan na mabalin. Di mi kaya tamay sagmak ka. Awan ti pakaisagmakak, tanasimpet tinobyok. Ken maysa, no talaga matlaan na patagak kada kayo. Suportaran dak iti pakaragsaka. Saan kit di akasta? Siyak, ti masaksaktan iti kastangar aramiden nyo. Kasano nga ro din, Loida? Amangan no saan ang matungpal ti plano ta panagkalaysa. Sandak mat akayat dagiti kakabsat mo. Saan nga isudat at balin alapad iti panaginayat wenno panagasawa ta, Eric. Awan karbenganda amang lapad ka data. Loida. Agkasarta latta. Kat no di da dumar ay iti kasarta ay makamuda. Basta aramidin ta ti rumbeng para iti pagsayaatan ta. Planuan ti panagkalaysa ta. Agyaman ang itinalaos a panang ipatag mo kanyak, Loida. Ay ayatan ka. Nakarkaro pa'y kanyak, Eric. Sapay ko tadi kan tumaapektaran iti anyaman amang mangeg mo. Nairuama kon, Loida. Adon tinang nangag ko maipapan iti relasyon ta. Ado pa'y dagiti mangupupay kanyak, Apay kano asikapay lati nayat ko. Ket kaslananang ka kanon. Ay, uresyak. Upayin dakdag iti kakabsat ko. Ngem, palpalabasek latan iti may sa alapayag ko ti anyaman na manggag ko. Ngamin, talaga nga ay ayaten ka. Uwain, di ta ikan kano ti anyaman nga ibagati tattao. Tinapatag. Agin inayat ta adwa. No kasta, disidido kan ang mga sawa Manong. Wala din ko. Pagsasaritaan tayon, ti kasarmi ka ni Loida. Tapno makapagkasar kami. Ket agden na kami muten. Ay katala makamu ka nga rod. Tano siyak, saan nakakontray tiyan yaman na planom? Suportaran ka kiti. Agyaman nakading ko. Ibagak to ko ni Uncle Julio. Taiso ti kadwa ta adumanon. Naimbag no kayat na.
Kat di nan samot kayat ni Nana Loida para kan ka. Awan mo't sa bali ako yugon ta. Isulang mo't ti ulitag ta dito eh. Tanasa patakat nga rod ana ulila. Sa bagay matkit di Ay na, masapul paila dumanon-danon tayo aya. Ay, hindi kay pailagdan na. Adula amin dita danon-danon irik. Tapno agbalin aligal ti panagdan nami uncle. Nuapay nga mina, dayjay pailaloy dati na pilim nga sawaan. Nagado di tama balasang. Kasano nga ro na may payan na kahit ti anak ni Loida ngay. At kaslasan matan nga binulan. Ada plano mi amangampun kami to iti agbalin nga anak mi, uncle. Sa bali lang tatayag taod kan ka. Basta dumanon tayo, uncle. Ibagayo, no di da kami kayat ako yugan. Tagsapulak iti sa bali ako yugan mi. Malala, kuyugan kayon. Uray mapilpilitan na klain. Kuyugan kayo lata. Manong Fred, pagsasaritaan da ka nun ti kalay sa daman ng Loida kan Genobio na intun bigat. Mapan ka? Diyak ka mo, Rime. Uray siyak, agal alanganan nak. Madingamin tiriknak. Anya nga tatimpak pakanday di alalaki iti kabsat taya. Ay, diyak mo No kaano abimakit ni Manang isumot ti panangasawanan. Huwag rod. Amok tuumot la dya sa nikwala ni Manang Loida ti kinayat dayjay alalaki ken kuana. Lakit di Imposible ngay ayatan na ti kabsat ta. Jakpat dyan day tamanong. Uray asino saan amamati iti dayta. Nagbakbakat iti abroad. Sa itata nakapundar iti sa nikwana. Sa bale ti agnomar. Ay, wan nga rod amanong. Imbes na ta kakabsat na tagnomar kadagijay. Saan? Tanakirelasyon mo tun. Mananggundaway kidi dayjay lalaki Imbis adate ti mairanod iti kwarta ti kabsat ta. Hanggang saan? Tama ising-singit dayjay lalaki. Nagswerte mo tan ngay. Apay, sigurado ka ati kabsat me, ti kayat mong asawan si ka Eric. Uwan manong, ay ayatak ni Loida. Saan lang ata atay sa nikwa ti kabsat ko ti kinayat mo? Di mi nga minpatyan nga iti kasta nga edad mo. Ket ag gusto ka iti adayo anatata nga nga musika. Nakasaganak amang ipanaknak iti nalaos a panagayat ko iti kabsat yo manong. Awan kinapudno ti pampanunutan nyo. Kata! Uwan manong, ay ayatak ni Loida. Ket saan nga umdas atubang ti age gap me. Ibagak ti agpaisokon ka Di ka ko mamasaksakitan, Eric. Ngam da ito iti agpaiso. Saan mi akayat ti kadat nobyo ti kabsat me? Nangruna. Ket kasken ka ti kinaubing ti napili na apakirelasyonan. Dinto nga talumdang ti kabsat mi iti dennam. Di munto nga ta pagsangitan ni Manang ko. Saan to apulos, Manong? Diyak kabaylan nga aramidan ti kastaken ko na. Ngamin ay ayatek unay. Di mo man sang kaulit nga ibagaday ta. Nauray asino, awan mamate. Imposible day ta nga ibagbagam. Ay ayatem ti kwartaken sa nikwana isut amok. Saan apun na day ta, Manong? Pudno! Di ka managin didi. Iso ano siyak ti sika? Sinamon ti kapsat may. Tasaan da ka amaawat a para ken kuana. Agyaman nak. Nalpasan ti kasarta, Eric. Uwan nga rod. Ngam apay nga agsakit kamot ng Lloyd Ay, wan nga rod. Ang banog ko la siguro da ito Alang nga rod. Agina na kapailaan. Kasapulam siguro tinaan-anay nga inana. Siyak pailang ti makaam mo kadagi ti negosyo ta. Ala, ano sampay lang nga rod nga asikasun, Eric. Ay, pasensya kan. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya, Lloyda. Ngamin, agasawatan. Agtinulong ta iti rigat kan ginawa. Manang Lloyda, kasanungay, agbayad manan iti tuition di ka anakam. Fred,
Saan ko na pagrebengan ti kasapulan dagiti anak mo? Gaputan na kay asawa kan, kasta. Ay una yan. Gapo iti dayjay lalaki, nagbalin kan nga imot. Sana kasta, siyempre. Sana ko nabalasang ading ko. Kan bumakita kon. Kan awan ako ni Jay abroad. Mabalin ka di. Si kamot tenta diskitar iti para kadagiti anak mo ading ko. Awan nga rod master kan at trabaho manang. Naimbagkan ka taado ti pagtaudan ti kwartam, taado mo ti business mo. Bastawan pa lang maitid ko king ka. Tani, adda naggastusan mi. Kan kastoy masakitak. Iso pasensya kan, Fred. No kasta. Pati sika? Saan nga inig ka ni Manang iti kwarta, Manong? Saan nga rod? Iso ama ditirik na. Manipod na ki asawa, nagbalinan nga imot. Ay, kinunampay. Kimirmut-mutan. Siguro sugsugsugan di asawa na. Kasta nga rod ti atap ko. Iso ariribok iti pamilya tayo dayjay nga Eric. Manipod dimtang. Ima dayon tirik na ti kabsat ta kadata. Ay, wan nga rod Ang masakit samot ni Manang. Uwan nga rod. Ay, amangan mo't no saanan nga agbayag day jay Manong. Tay di pa'y la day jay abroad nga agsaksakit kat. Diyak amaw. Diyak tinamagan no nagpa-check up unoan niya. Napukaw nga minin ti kaanas kaw. Amangan no dandanin ti apit ni Manang Loida, Manong. Asinunto nga ti mang tawid iti mapanawan na asanikwa. Alangan adya asawa na. Naglalaingan na ngay. Kapilitan ata nagkasardamot, Manong. Ay uray pay. Sana mabalain. Anyat mariknam ay manang. Ken anyat ko na ti doktor. Ay na, adumot ti timpura sakit ko, friend. Ay, diyak nga min nagpa-check up idi abroad. Ay sos. Komplikasyon nga rod na. Ay, huwag nga rod. Diyak samot agpaot dito'y lubungan. Ala, tada kami ngagkabsat ti mga sikaso kun kamanang. Di da kabaybayan. Nasaya tadakan, Eric. Di kan sumbrek dito'y balay ti kabsat ko. Tainruar ko amin na nagargarit mo. Ha? Apayan nga Manong? Da kami ti mga sikaso kun ni Manang Loida. Agawid kan, tadakdakkel ti karbengan mi kun kuana. Anya? Alan, ingkan, pumanaw kan. Pangaasim, tadi mo istresin ti kabsat may. At addang agsakit no makita na asaan tayo nga kikinaawatan. Isu apumano ka pailaang. Ket di mon pakibyangan dagiti negosyo ti kabsat may. Da kaminton ti makamaw. Naikarga akong dagiti kagawaak diti tricycle, Manong. Ala, mapantang arudan. Ay wen, nagpakada ka iti asawam. Nga ijay paila balay ti kabsat at ipagyanam. Wen, Manong. Intang arudan. Tapno saanan nga agsublit ay jay nga Eric iti balay ni Manang. Datati agnaad ijay. Tapno datanto ti agnumar iti mapanawan ti kabsat ta. Tanay, marikrik na. Kat saanan nga agpaot di kabsat ta. Tanakapsutan. Ay na, Barok, di mo unay partakan tagpataray. Di tay magdardaras kat. Unmat nga min barok. Inayadam ti agpataray. Kan di ka agubertik nga agubertik ata delikadaw. Ay sus! Anda tra ka masabot tayo! Apay ngaya pinanawan dakmeten, Fred Remy. Tiambok, siyak ti umo na abatay. Himjak ni namnama akas ti pagbanagan niyo, kakabsat ko. Hindi ka unay agladingit, Loida. Taamangan na makapadakas kan katikasta. Awanan dagiti kakabsat ko, Eric. Pinanawan da ko. Talaga kasta. Awan ti makaibagan no pagpatinggaan ti biyag tayo. Taamin tayo kat matay. Awan matkit di ang aman yan. Nakalaat mo ti ipupusay dan. Imbati dakon akabsat da.
Agyamanak, naimbagan kamit langin, Lloyda. Bakit? Uwan nga ron. Napigsaak manan, Eric. Kat agyamanaken ka. Ngamin, naanos ka ang mga asikaso ta kanyak. Nang runa no adda marikrik nak. Pagrabangak day takas asawa. Uray ado ti mangibagbaga asaan ta nga agbagay. Ipakita klata no kasano ti kinapatag mo kanyak. Patpatgan ka. Ket agtali na ti kinapudnok kan ka. Agyaman na, Eric. Talaga apinaniknikam ti kinapudno ti panagayat mo. Ket ikararag ko iti Diyos. Asapay la kuma, tagpaut pa'y ti panagbiag ko. Tapno makaden na kapay iti mabayag. Ay ayatan ka, Eric. Ay ayatan kamot unay-unay, Lloyda. Awan pilpilyan ni Aya, ubing man wenno nataangan. Amin tayo ang dakarbangan na nga agayat kan paaya. Iti sabali abangir, no dakas ti gagam mo no panggap mo, dakas tumat ti maganab mo. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insura ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin.